ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми дураи ватан, мошинхаро, заминхаро, квартирахаро. Имрӯз 18 апрелаи 1134 сомони 90 дирам дар эсхата. Дар видео фақат опел навор кардем. Ҳар як опелои рӯӣ кардам, бовар кунен, бесум бошен опел мехарен. Тамошо кунен да. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона чизе боша рӯй кунен. Наворҳои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. Навори пагоҳина 19 апрели соли 2025 мешава. Навори хонаҳои душанбе мешава. Иншоалло тамошо кунем бачаҳои азиз. ирӯза навор фақат маркаи опел, опел хечбек, опел астраҷи, опел астраш, опел дути, опел сидан, караван, хулас беҳтарин опело, зафираҳои фасон фасон қабул кардем ва якта матизи зурам рӯӣ кардан. Тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали ма лайкора бичақен, дар канали ма подписатсия кунен. ҳамин диққат огоҳира бихоненда далши навора тамошо кунен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунен. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин матизи рӯй кардагӣ. ҳамин як матиза эълон мекунем далши ба қисми мошинои дига. дайво матиз рӯй кардан солаш 1999 ҳай, краскаи сирхай. тамошо кунен чӣ хел зурай. мошинча тоза ҳакай, мотори вагонӣ задагиай, зури бадай. солаш 99 Душанбе да мега қарор дорад. бензини холияй, коробкаш механика, объем мотораш 08 заправкаш мекунӣ, дига фуромӯш мекуна. барои маълумоти пурра рақамҳои дастии ватсап мегузорем, занг занен. 1 сола ҳуҷҷат дора, мошин ягон расход надора, алиш намешава, утилизатсия дора, ҳуҷҷатҳо боша 11 моҳа ҳастай, мотори вагонӣ ҳай. срочна фурӯшӣ бо нархи 23 000 сомонӣ. дар 23 000 сомон ҳам матизи зури состоянии бақагира ки дар ҳолати нахадоай Душанбеда қарор дорад, метавонен бихарен. аз думи канали мо Сауду ТВ. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. қисми якуми опел аз хечбеко сар мешавад бачаҳои азиз. солаш 97. солаш 97. бачакои 97 ҳамҷаен? нависен комментарияда ки ҳамҷа ҳастем. ноҳияи Данғара, бензин плюс газ. объемаш 1.6 коробкаш механика ҳай, 33 000 сомонӣ мега. нигоҳ кунед бачаҳои азиз. далши адресора гӯшкенака. утилизатсия кондитсионер, печка, 4 баллони нав задагиай, пачка, чашкиҳош безваридай. солаш 97, 93, 94, 95 ёки 91, 92 нестай. 97 сол 33 000 мега. каси мехара аз думи канали Сауду ТВ салом барасонем бачаҳои азиз. 1.6 простой, коробка механика, газ ва плюс бензин, кондитсионер дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, 4 баллон нав. просто акада сум дар корай, срочно фурӯшаш. қимат монда намерава. мегзарем ба чорумин опели фурӯшӣ. анаи опела қабул кунак. опел астреф ҳастае ки дар кузуфи хечи сидан. опел астреф ҳастае ки сидан ая. ноҳияи Вахш, солаш 92. газ, бензин. объемаш 1.6, коробкаш механика. ҳолати нахаду, ҳуҷҷатҳо 1 сола нав кардагиай плюс утилизатсия нав кардагиай, сидани сафедай, хуб газ бензинай, нархаш 15 000 сомониай. ҳамин яка ҳамин рӯз рӯй кард, 1 соат пеш хоҳиш кард ки Сауду ТВ бародар бигӯен ки ҳамин мошин срочно фурӯшай. ма дар гараини сум дар корай, ба ҳамин хотир
ами 15000 мондем ки савдо шава. Ҳақиқати чахчак кунен. Дута рақамои дастӣ гузошт. Якта дута WhatsApp, дута дастӣ, якташ Русияй. Ами занг занед аз уми канали мо иншоалло бо муомилатон мекунам бачаҳо азиз. Мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra шастае ки солаш 2006 сол. Ами маркаи Opel дӯстон азиз, мақсад хадавое ки ҳаста ба ҳамин хотир аз якчанд намудош мондем. Astra-G мондем, Zephyr мондем, Astra-H мондем. خب کاروانای پرستوی موندیم، کاروان ارگینال یعنی استراجی موندیم. خب بعدا سیدانو هست خیلی بگو خلاص تماشا کنین. نشاطی استراش 2006 67000 دیزلنی объемش 1.9 коробкаш механика. Саларка қатӣ мекардам мордаи фасон. Мошин тоза, ягон кор надора, ҳуҷҷат плюс утилизатсия дора. Фақат харидори аниқ боша, занг занен, иншоалло бо камбеш муомила мешава. 2006 сол 67000 сомонӣ. Марамад душанбеда қарор дорад аз уми канали Саудо ТВ занг занед бача азиз. Лайкора монен, подписаться кунен, поделиться кунен, поддержка кунен, по-братски далши навора тамошо кунен. Мегзарем ба шашумин Opel Astra-G фурӯшӣ. Мордара бинен чӣ хазурай. Opel Astra-G ҳастае ки солаш 1999 сол дар шаҳри Душанбе. Газ плюс бензин. Объемш 1.6. Краскаи фасони хушрӯ. Коробкаша механика. Хоб сиделниҳо хушрӯ, кожни. Хоб баъдан мошинча дар ҳолати хубай, ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дорад. нафаре ки харидори аниқ ҳастен занг бизанен срочна фурӯшӣ иншоалло бо камбеш савдо ҳам мешавад. ҳолати беҳтарин салон тоза, система музика зур Astra-G 99 ки бо нархи 55000 сомонӣ мефурӯшаш. аз уми канали мо занг бизанед бача азиз. хоб навори пагоҳина иншоалло на чандум мешавад, 19 мешавад, 19 навори хонаҳоай. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra-G ҳастае ки солаш 2002 сол. 2002 сол дар шаҳри Душанбе нахаду краскаи сафед. чем дигар нархҳо ибо арзонтар будааст. адресоша гӯш мекунем. агар ки маъқул шида бошад баъдан рақамоша мегзорем, худотон занг мезанем бача азиз. анаи мошин Astra-G 2002 мошин дар Душанбе бензини холӣ будааст. объемш 1.6. коробкаш механика, краскаи сафед, балоно ҳолати беҳтарин. срочна фурӯшӣ бо нархи 54500 сомонӣ. ҳамин мошине ки мақсад холи бензин боша ё ки холи газ боша, нархаш камтар арзонтар мешавад. оиди маълумотои пурра ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои 87 мегзорем. мошин ки маъқул шуда боша занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. роста ки ҳамин 3 дона сурат буд ва ҳамин 3 дона сурат навурӯш кардем, занг занен. ҳаштумин мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки солаш 97 сол дар шаҳри Душанбе. газу бензин 1.6 механика. хоб ассалому алайкум бародари азиз, мегам мошинча хоб кузоваш пусидагӣ, даридагӣ, задагӣ варид надора. чашкиёш заводскои тозаҳай, мотораш соз, коробка соз плюс ходовоям зурай, балоно гдета 90%, сентр замок, кондитсионер дора, электропакет дорад. документо 10 моҳа ҳаста. утилизатсияи мақсад якумра кардагиай. хечбеки тоза бо нархи 42000 сомонӣ мегем ки бо каму беш савдо ҳам мешавад. марамад боз маълумоти пурра ҳамроҳи соҳибмулк чахчах кунен, маъқул боша занг зада бигирен. 42000 сомонӣ, 97 сол ҳама чира дорам. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. Vectra A арзонак, мақсад навораш мекунем, тамошо кунен. солаш 95 дар Душанбе қарор дорад. бензин плюс газ. объем 1.6, коробкаш механика. ҳамин навори Opel-ро каси тамошо кеса бинависен ки мо тамошо кесем. фақат ба чиз лайкора бизанен. ҳамин чанд қабл боша лайк бизанен. чунки лайко камай, поддержка систае, неки наворо ҷолиб бисёр чистае. намедонам аз ҳисоби чие ки
او VPN میگیم، با VPN لایک مونده میشه بچه ها، بمونید لایک را بچه مقصد بخیل نکنین. خب 95 توزه میگه سولوش اوتیلیزاسیا داره، حجت سولونه داره، موتور زورای استراجی زدگی، گاز بنزین کار میکنه، مگنیتوفون خب کلونکو خلاص خشو میخونه، سنتر زماک چیخولوی سیدنی نو، خب دیسکوهای پرستیژ سروش نه فروشی 17000. میگذاریم بعد دهمین ماشین فروشی اوپل کاروانی پرستو هستی که در کوزیفی اونیورسال، سالش 1996 سالای، کراسکای سفید، برای برکشی بهترین با نرخ ارزانک. در شهر دوشنبه بنزین پلوس گاز ابیوم یا گوشش کاروبکش مکانیکا، موتور میگن نو کدیم، یکم ریموند، یا گوشش اینجکتور بو نگاه کنین. خب یا گوشش اینجکتور زده در کاروانی پرستوی، خدوایش نو، حجتو نو کدگیم، ماشین قاعدوی کراسکا طلب کمبش تمام سودا می شود در پیش ماشین. خریدار سریوزی باشین اگر زنگ زنین ماشین نمی حوزی در ایسورای نکی دوشنبه خرید کردن اگه خلاکی جای زیستی سوی مرگ دوشنبه که هستی اینی ها در ایسورای میگه ماشین شا. خلاص کدومیتون خویشی خریداری دارین اینا مرامت اگه زنگ زنین 24000 سومانی میگه معلومات پر زنگ زن بچه عزیز. میگذاریم با 11مین ماشین فروشی اوپل استراجی هستی که در کوزوفی کاروان، استراجی ارگینال میگیم بچه مرامت نام 2000 سال در دوشنبه 48000 سومانی ای، در 48000 سوداش میکنه. بنزین پلوس گازای بزبولوی، ابیامش 1.6 پرستوی، کاروبکش مکانیک. دوستان عزیز خب خلاص میگه در حالت نخدو قرار دارد. خب بهترین حالت های کسانی که میخره حالت خوبی تکنیکی نخدو. خب زنگ زنید 48 میگه کم بش با سودا هم میشوه. گاز بنزین 1.6 مکانیکا کراسکش همی حالت. معلوماتی پر خودتون دوستان زنگ زنید همراه سودموک چخچخ کنیم برادر عزیز. میگذاریم با 12مین ماشین فروشی امروزه اوپل استراش هستی که سالش 2012. انای استراش 2012 هم سالایی نکی 55000 سومانی ای. ماشین شناس باشین اگر تماشا کننده. خب سالش 2012 در سپیتامین قرار دارد. نرخ 55000، بنزینی خالی، ابیامش 1.6 کاروبکش مکانیکا. رقمش هم میمونه اخیرش 89 زنگ زنین. انا که دالشی ادرس را گوش کنید که کدام حالت چه خیلی قرار داره. او تو ماشین اوپل استراش میگه رستماش که شیدگی نیستی نمیشوه. هم خلاصه چرز تلفن سودا نمیشود. سودا فقط در نزد ماشین واریانت های الیشی داره. در همین رقم واتساپ آخرش 89 زنگ زنه باشه عزیز. رستماش که شیدگی نیست میگن با نمیشوه. خیلی خیلی دوستان عزیز هر خیر ماشین هستی. میگذاریم با 13مین ماشین فروشی اوپل زفیر هستی که موردای لکسوس داره. تماشا کننده ای پیش. خب سالش 2000 سال در شهر هیسوری بوستانی. خب موردای بخگی، ابیامش 1.6 کاروبکش مکانیکا، گاز پلوس بنزینای. باور کنین 15 مینوت گپ زیستم نبور 18 مینوت شال پارشیدم. باور میکنین بچه لایک را بجخین اوخی 17 مینوت 18 مینوت 20 مینوت گپ میزنیم. همین یا لایک بی پلاکی یا میو طرف دست چپ موندگی یا سیکون وقت نمیگیره نمیجخینده. باور کنین همین نبور ازبکستانی باشکو در برابر پرسموتر لایک ای نکی مردمی خدمون دستگیری در گری نیستای. بچه چه لایک را بجخین 500 سکنه بچه. وی دی ماشین 55000 سومانی زفیر اوپل حالتی نخدو 1.6 کاروبکش مکانیک. معلومات پر زنگ زنید بچه عزیز. میگذاریم با 14مین ماشین فروشی اوپل سیدان استرف در کوزیفی سیدان. انامیره در ابلوشکا موندیم. تماشا کنده 95 سال در دوشنبه
сиданҳо чием амбо хечибекҳо сидан мягкӣ мерава. хуб бензини холӣ объёмш 1.6 коробкаш механика ҳуҷҷат дора срочно ба тамоми санъат шай одамое ки мақсад мефаҳмидагӣ мақсад марамат занг занен уже фаҳмиден касе ки мошиншиносай сидани 95 34000 мега каси мехара рақамҳои 3870 фахир шай ҳозир занг занен бигӯен ки ман номерота аз канали Саудо ТВ гирифтам нашоти ами сидани асраи бачази занг занен. хуб баъдан навори пагоҳина навори хонаҳои душанбе мешавад тамошо кунен лайкора биҷақен дар канали мо подписатсия кунен чизе боша роя кунен наворҳои баъдина ютуб тикток инстаграм реклама мекунен фурӯхта метавон бача азиз. мегзарем ба 15-ҳамин мошини фурӯшӣ мошини ахиронай ҳамин мошини арзона дар ахир мондем ки каси тоқӣ тамошо кард ош шава. Opel Astra дар кузови хечибек солиш 96 шаҳри Бохтар хурғани пешина нарх 30,000 сомон бензин плюс газ объём 1.6 коробкаш механика дӯстон азиз. хуб автомобил мега ҳолати хуби техникӣ просто ради интерес занг назане хоҳишай ҳаматон. хуб касоне ки мехарен 30,000 кадем мошинча ҳолати хуби техникӣ то заҳак бензин газ кор мекуна мотор отличный. хуб коробкаш плюс бо зури бадай номерако транзит ҳолати беҳтарин. хуб дӯстон навор тамом шид ҳаракат кардем ки аз рӯи хоҳишҳои шумо навор кунем мақсад бисёр хоҳиш кардан мондем барои реклама номеро мегзорем муроҷиат кунед чизе боша раҳмат ба ҳаматон ки тамошо мекунед вақт сарф мекунед зинда бошен обод бошен мақсад